Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kahnyo trip National Youth Front South Simper Circle, rengkat ka jingan troilang bat ka Meghalaya AIDS Control Society, bat ka Pasture Institute Regional Blood Bank Shillong. Haka ka khandai trip ujiliw aratar apusan, kila ajin pinsya shikipat ba, halo ka jing kata jong kanyang jingpang HIV AIDS, bat ka jing imkirni hau drug. Hadim belawai ka jing pinsya pat ba, lapin long pat sa ka jing no senyang, yakasnam, belai lamdu Presiden KHNYF. Haga nigasngi lasa kilang daw MLA Jagamo Sandram Constituency ba Olan Singh Sun, ublalong kumukongsan, Presiden KHNYF Sengkemi uba Sadan Bla, ublalong kumusumbut kongsan, Medical and Health Officer Jagamo Sandram CHC Dr. R. Suchang, Officer in Charge Jagamo Sandram Police Station uba L. Karsentia ubat kiwe. Blood donation is a noble cause, is a noble job. Ketika kamu kemudian berang tahu, naik niat untuk kamu Umdi baru besar. Ketika kamu papin suai, papin donailan kamu tak kuat. Naga umdi papin donor, perkat nabi, kiba ayat tang benar atli fly, uai fly ayat almahi. Bersisi lo ayat dulu uai fly. Kita kiba pun kita, dan bahagia syatir, dan uai perok. Nganu ya tuh ay shamri na kabarsi susiri. Tangan kita bashitong pun upaw na ay mauiwoy ko ay. Bari lagi sa stop uy kita. Kata kita sacrifice dan berkat dan imlam diuy. Mereka senang, mereka berdua. Hiai shispa itu. Lespas sini lespas doni. Lespas itu. Tangan kita mau beli apa? Layu piamle, ukiti sih mungkin benar sih. Tung kita bisa sacrifice dengan ini. Kiba Islam ini sifat. Jadi bukan kepersip sifat, Islam. Kumawi, kau sulai mana? Kadang garantikan. Lada mapi bila Islam, kalau garanti yang mipai perai bila dan kau sam sibuk, kadang. Mana ini kun semua berperkataan tentang ini baik ini para raja bukan kesenang orang gitu. Ayam bahasa. Nak kita bergaranti ladai baik ini isidom kalau don pasang. Ini perlu awareness kadang spam HIV berwis sebagai mereka drug addiction kecil-kecil kecil di drug harga jelas ini. Oh kalau kita isu kain sisa ada macam-macam. Nama orang yang keren, yang HIV, yang keren, yang drug addiction, orang yang senang orang sakit di saat tombol di kentai, lagi long keluar kena ni di kentai. Kini lagi di bentar, buat kita drug addiction, HIV, mereka jik tombol, jadi di kentai kayak hak hujung. Nama kawai kaya snow itu, ladang ni 4% tu, nanti kecil snow kadang bank. Ladang beriau melakukan raya kecil di drugs, kumpul batai ki ekspor ke Banasman, beriau melakukan raya kecil di drugs, kecil penduduk kami ujung utama kecil di drugs, kalau menolak yang spread dan kecil sampai coba cipang HIV. Ladang beriau melakukan kernia kecil di drugs. Lalu halo lu kerni kecil dibuat kemudian mental inclination nanti kecil lang jom lupa jom tu beliau hi bantombor yang berkampulat kaladon kami. Tegani kita kecil pan kabakta yang imlang salang ujungi. Semua lain menong bakal Meghalaya. Nanti ngalap menong semua menong bakal Meghalaya kadai kecila kapalai hanodis kecil kawai jom kecil pakai HIV. Hadir ke Islam, ke Nagalam, ke Meghalaya, ke Balai. But, ladangnya kaya ke national level, ke all India, ke Meghalaya, katam ke Meghalaya, ke Cikarlai, ke HIV, banyak ke national level.
0.42% tertung ke record haru aspa arjang apusap kata ke record jom dia kale HIV positive rate but 0.21% ke record jom ke national HIV positive kamu dangsian ang kalian sendiri na kalian minister sarkari kau April ilapan syai baka jikernai ke HIV kalau haru kata-kata bakal along alarming Tekaladai kaya kaladai sini yang ini penginnya kendit bendriu ba kumno penginnya tek lakam yang kecil sepiang jom kene kecil pan lemang ide kecil bendriu ko badang ren ide kecil bendriu ko badang ren pai kelada kenrai kene kecil pan kamut kerjima la pai kecil bendriu Allah bersyukur ma nomor hai India hi kan ke bede yang nong hi drops kinong punya yo ni drops berkinong senai di terus kadang sting pala kita gini di China di Kuwait di Singapura berkiwi gini ba ya kinong di beliau di pala lah yang terus harga commercial quantity lalu dah balak yang terus kami terjadi bagi semua ban penyayo lalu ban salam siawai lalu berdi Kuwait pak kita beliau banyak kejadian penalti hendai solusi menambah poin dia kita bicara kebakan penyak masih berkaan khaba kai terus kalau khor kan penyak masih dah namun kami kelihatan penyak masih kan penyak masih mereka kelihatan berdiri apa mereka kali jalan mereka kita jangan kebakan penyak masih karena khor kan keba kai keba masih keba penyak keba masih banyak banyak terus nama ladakan kebaidai berkenal petik hingga rakam senai ke parlimen kemudian kane hibat berterikam ya kata apa kijelah rupiah oh di polis departmen di sembalang nagapur Singapura om tamu pulang ya awareness ringi dia persia yang minum hidroks Henry kawasusi pagalong ba kaan ke telap parap kijelah kecemiru kebaidai berkinong hidroks lari ini kan, kami kalayan ini kan apa India, kan ketelah balak ban keren yang ini kita beri orang sendiri, kekhawatiran yang orang punya beri, ban yang orang beri orang sendiri orang ini kawai pak, upah kayu orang, upah niat yang kawai, upah kayu orang, upah transport orang, upah pen jersey yang tinggi orang sakit orang salam. Kita kini beliau tiba penyiap yang kalawai om tang yang menentang macam jadi beliau dengan semua penau bakan kali itu kangkor yang beliau tiba penkerni dan tiba penyiap yo terus bani kita penyiap beliau nama unang penyiap beliau ulang penyiap gue yang gue om lagi mama kerjaan unang penyiap beliau pak hendak lagi yang compare pak yang kita penyiap yang kalawai yang kita penyiap ikut sama juni nama gue melayar baladi terus kumbalakan iwe yang sempang naga mekalai control society kamu beriu kamet juru kalakta kacimut perhat kalakta kacimut kiplan kalakta kacimut beriu kacimut play kumbangion haka kentin kasih juni kacimut beriu play lada beriu kiplan sondrok kata tenai jong jinong kapang jong beriu jongi dan ini kata tenai kaku hukum mengiwan beriu seperti kalayak ini kemudian kata yang menambah beliau kita berseluruh yang ini kecil penyanyi pakai blog kipenyak om pakai komentar hendak kipenyak di kalawai bahkan dari ban kamkor sibun pausia yang kini beliau bani kiwi patika kini kita itu di bentar udrak HIV bak kecil tombol kita kilong ya jangan dilai hadu kata-kata nimla amalan kecil beliau jadi bentar kamar kecil tujuh Nagapur Singapura niakran kum kisah balang niakran ni kata kecimon kutip ki Mandarin kewajib kutip ki Barcelona kali berjungi bat kunta terter hendai kini kecimon rum sok kapan napok kapan nyuyi pak jom kecing senior lang yong kecing di drugs lang yong kecing senior kapan di drugs lalu kakam tim kakam tombol bat kiwi lang yong kecimon rum ke HIV hak jelas kami hak kata kali ke bang nyong keri kipur tip kha keri kipur tip play semua orang ban tempau hamni ba ka cinta sampean tu terus
Hawat kumalawatai ki expert kadai na injection kara bandai na kalu ka benda ka bengyo kara blood transfusion but kawai pat kadai ka benda ka ba kajing syong ka pathar lani kajing bamnan ban khenko yala kalong met kalong dunia kajing bamnan ban khenko yala kalong met kalong dunia ka penlong ka kapliru ya kala kanti jom ni yang HIV bonru haki imlang kesalahan macam ni tukun kumui lagi nang ilang senghalang ngasubu lagi ke cepat haman kawai pawai terbiye ya kilong kami kilong kepa ya ikut sama bomdai banaila ya HIV bomdai banaila ya drugs bom wantir cikhan haki cikhan ba cikhin jumpi bomdai kontung pelak matengkong syaki jumpi nama kacing sedang juga jingele sedang naik juga kasorkan kalak boleh laga jong kebetan keimlang saran kalak boleh laga jong kebetan kiseng halang gila boleh laga jong kebetan kiseng balang kiseng yang berfer gila boleh laga jong kebetan mulai laga senjau laga pekliwi nak kalong yang kalongsan kalau jing seniu nyimlang dia. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.